Ini dia pejuang Min 25. Sudah azan sekali, masih 2 kali. Azan sudah kedua kali, masih berada di madrasah. Senyum Pak Wan, senyum Bu Rohani. Kita kerja itu harus ikhlas, banyak-banyak senyum ya Bapak Ibu. Biarpun kondisi lagi sakit, naik kabrat nih, kemumang Pak Sabo. Ada fikir Zoom madranya lem, kakak mana nikmati juga apa? Zoom PPG. Oh, maaf. Nampak di ibunya kada ibu no ngatra nilainya nampak hana beres-beres lem. Salah rumus la ilaha illallah. Sampai kapoh inohat urung. Habisnya naik kabatu agelung yang kalemo macam dume, hai. Nyampak ke Wan Bu Zahriah. Lagi jadi dokumen kerjasama dengan masyarakat. Dengan Semangat Ibu ya. Ya. Semangat semua harus semangat ya demi madrasah kita. Motivasinya. Ya. Dong kata batuk, dorong ka batuk, mandung kami batuk. Mana tengah-tengah babah kat Johara. Sicut tengok babah-babah bab perut Allah Taala fil Quranil Karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Udahkeun Al-Fatihah. Ibu ya nak buah dah kana le. Hai kerja le. Kada di. Hana le nak buah dah. Yan patnya kak ni yang kalinya. Kak ni kalinya hana le kacara ngeu. Kak ni kacara. Ibu bendahara hai ke pikir le ok 1000.